On Friday, the 12th of August, under divine guidance, Hazrat Khalifatul Masih IV declared there was no way back for Zia. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آج، جس کو ہم نے مباہلے کی دعوت دی ہے، بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مجھے یہ پیغام نہ دیتا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، مجرموں کو خدا ضرور سزا دے گا. جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے، اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں. خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا. خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے، اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. On the 17th of August, the C-130 Hercules transport plane carrying General Zia-ul-Haq was blown out of the sky. All 31 people on board died. The team investigating the crash eliminated one by one various possible reasons for the crash. How this had happened, the investigators were unable to say. Why it had happened, the whole world knew. میں نے ضیاء کے متعلق اپنے نظم میں کہا تھا کہ کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی. بس خدا کی قسم وہ تیغ دعا چل چکی ہے، اب اسے کاٹ کر دکھاؤ، اسے رد کر کے دکھا دو، تب میں مانوں. The 23rd of March 1989 marked 100 years of the Ahmadiyya community. Grand ceremonies took place in almost 100 countries, with special programs held in the headquarters in London to celebrate this momentous day. From a humble beginning in Qadian to establishing communities in 120 countries, the last 100 years saw the community grow from strength to strength. 1991 was yet another special year for Ahmadis. They had just celebrated 100 years of the community's success through divine help. This year was going to mark 100 years since the start of the community's annual conference. Hazrat Khalifatul Masih IV decided to attend the 100th annual conference himself. India is fine. I've been looking forward to visiting India for a long, long time now. It was an emotional journey, as this was the first time since the partition he was going back to the town where the community had started. It was this very town where he was born and spent his childhood. ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسے سندر تھی وہ بستی، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. بڑا مزہ آ رہا ہے. آندھی میں اور میرے بچے اس طرح اسی ایکسائٹ ہو گئے سی. میری بچیاں پہلی دفعہ آئی نے، وہ بھی کہندیاں نے کہندے ہن سانوں پتہ لگا تسی کہڑے مزے اڑا بیٹھے ہو. کہتے آنا خود ایک زندگی دا مزہ ہے جو اتھے دی فضا ہے. دوسرے دیکھو نا اتھے جماعت دے بانی پیدا ہوئے، انہوں نے اس ہوا بھی ساہ لیتے، انہاں گلیاں چ پھرے، انہاں مکاناں چ اسی رہ رہے ہیں. اے جذباتی تعلق اتنا گہرا ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہی انہوں محسوس پوری طرح کر سکتا ہے. لیکن اے صرف مذہبی تعلق نہیں، گہرا انسانی رشتہ ہے. اور کیونکہ انہوں دے تعلق سارے ارد گرد انسان ہندو بازار نال ہے، اتنے ملاوا مل دے نال انہوں نے تعلقات، اور سکھاں دے نال تعلقات، وہ سارے تعلق والے امٹ کے پے نے. اور ہر ایک دسدا ہے کہ اسی بھی تواڈے واقف تواڈے پیاریاں وچوں تواڈے واقفاں وچوں ہیں. سارا ماحول لگتا ہے کہ جس طرح اپنے محبت کرنے والیاں دا ماحول ہے، پیار والیاں دا ماحول ہے. بڑے لطف آ رہے ہیں. بہت خوشی مل کے کانفرنس ساڈے واسطے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لحاظ نال کہ 100 سال دے وچ ایک دفعہ ہی آنا ہے نا 100 سال دا جلسہ. لیکن اس جلسے وچ نال یہ گل شامل ہو گئی کہ جدوں دی تقسیم ہوئی ہے، ہند پارٹیشن ہوئی ہے، ادو بعد کوئی خلیفہ کدی اتھے نہیں آیا. اور پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے منو ہمت دیتی، فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرمائی. Thousands of Ahmadis from all over the world
converged upon Qadian. Huzur addressed the annual conference. सब हाज़रीन जलसा को और उन सब को भी जो इस सईद बख्त जलसा में शमूलियत से महरूम रहे हैं, मैं हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्हाम की ज़ुबान में मुबारक सौ मुबारक पेश करता हूँ। आज का ये तारीख़ी जलसा कई लिहाज से मुनफरिद है और यकता है। ऐसा जलसा एक ही दफ़ा आना था और एक ही दफ़ा आया है। अल्लाह ताला का बेइंतहा एहसान है कि उसने आज हमें इसमें शमूलियत की सादत बख्शी है। Shortly after returning from Qadian, Hazrat Khalifatul Masih IV had to bear a great loss. आज जुमे का मुबारक दिन है, 29 रमज़ान है, अलविदाई जुमा कहलाता है, जुमातुल विदा। इस जुमे के आगाज़ ही में, यानी जब सूरज ढल गया जुमेरात का और इस्लामी नुक्ता निगाह से जुमे की रात शुरू हो गई, और जब अंग्रेज़ी नुक्ता निगाह से भी रात के 12 बजे और 1-2 मिनट ऊपर हुए, उस वक्त मेरी बीवी को अपने रब का बुलावा आ गया। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही, ना वो तुम बदले ना हम, तार हमारे हैं वही। Hazur at that time was, of course for him it was a very emotional moment, naturally for anyone in that situation. But the fortitude that he bore and how he bore this loss, both for his sake and for the sake of his family, it was quite, it was more emotionally rendering, I think, for the community at that time, because Hazur was very stoic in the face of this loss, and he bore it with great fortitude. And it was during, I think, again, it was visible to see at the Namaz Janaza prayers of Hazrat Sayyidah Asad Begum Sahaba. ये तेरे काम है मौला, मुझे दे सब्र व सबात। I think around that time perhaps it was Eid as well, and his other Jamaat commitments. I think for us, especially from a perspective of the Jamaat and those who are involved in the administration, for us it was again a lesson that as Allah wills, so be it, but the cause of the Jamaat, the furtherance of the Jamaat doesn't really stop.